kuri uyu mugoroba ku itariki 29 Ukwakira 2024 mu masaha y'isa 11:02 irengaho nibwo polisi y'u Rwanda yashyize hanze ibijyanye na Miss Nshuti Muheto Divine Miss 2022. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, polisi y'u Rwanda yavuze ko Miss Muheto yari atwaye imodoka akaba nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kandi ko yagonze ndetse akangiza n'ibikorwa remezo. Ngo waha ikaze kuri Admount New, ahangaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyajijiganye ku mbuga nkoranyambaga. Ngo waha ikaze. Reka nkwifurize kumererwa neza cyane aho uherereye hose, impande zigiye zitandukanye, kandi ngo uhaye ikaze cyane kuri Admount New. Ahangaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ngo uhaye ikaze cyane rero, niba ari ubwa mbere ugeze hano ntugende udakoze kuri subscribe ndetse no gukora ku nzogera kugira ngo ujye ubona notifications zigiye zitandukanye ku bintu tugenda dushyiraho, ujye ubona video mu ba mbere. Ngo uhaye ikaze rero cyane, uyumvemo ikaze, uyu umuryango urimo kwaguka. Hanyuma rero ku mugoroba kuri uyu wa 29 Ukwakira buri uyu mwaka n'umundi turimo, nibwo twabonye itangazo rya polisi y'u Rwanda ubwo yarishyiraga hanze isobanura uko Nshuti Muheto Divine Miss Rwanda 2022 ari mu maboko ya polisi. Hanyuma rero amakosa uyu Miss Muheto Divine yakoze ngo nuko yatwaye imodoka, akaba yatwaye imodoka yasinze ndetse akaba yarayitwaye nta byangombwa agira. Hanyuma rero akanangiza ibikorwa remezo ubwo yakoraga impanuka. Bimaze icyumweru bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero polisi y'u Rwanda yavuze ko rwose nyuma y'ibyo byaha yakoze, ubwo akimara kubikora yahise ahunga inzego z'umutekano. Urumva ko ni ikintu cyabaye, kikaba hashize iminsi kibaye, ariko nyuma yo kuba yahise ahunga inzego z'umutekano nibwo ubwo kuri uyu mugoroba nibwo byatangajwe ko yafashwe. Urumva ko yari yarahunze inzego z'umutekano. Nuko polisi kandi ivuga ko ibi ngibi atari ubwa mbere bibaye, ubwo Muheto Divine akoze iyi mpanuka ngo atari ubwa mbere bibaye, ngo kandi ko dosiye ye yashyikirijwe ubushinjacyaha. Ni ibintu rero biri kuvugwaho n'abantu bigiye bitandukanye, kuko urebye bino bintu byaravuzwe mu minsi ishize, rwose byavugwaga cyane mu cyumweru gishize ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye babibona bavuga bati Muheto Divine ibi bintu rwose bamubabarire iki. Gusa ntago amakuru yari ahari afatika neza. Ubwo rero bari ku mbuga nkoranyambaga bo batangazaga bavuga ko yaba afunze, ariko polisi y'u Rwanda yasobanuye ko rwose yari yarahunze inzego z'umutekano. Tugendeye ku by'ibitangazamakuru byagiye bivuga ndetse n'uko byatangajwe, bavuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2023 muri Nzeri Miss Muheto Divine yakoze impanuka. Hanyuma rero icyo gihe akaba yaragize igikomere ku jisho, ariko akitabwaho n'abaganga ubuzima bwe bugakomeza. Muri uko kwezi rero kwa Nzeri 2023 niho bivugwa ko uyu Nshuti Muheto Divine Miss Rwanda 2022 yaba yarakoze iyi mpanuka nanone. Ubona ko nicyo gihe cya mbere, hanyuma indi mpanuka ikaba yongeye kuba muri iyi minsi ishize. Hanyuma rero mu butumwa polisi y'u Rwanda yashyize hanze buragira buti: polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo, kandi nta ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo, hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ibi ntabwo ari ubwa mbere yarabikoze, yakorewe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Ngayo nguko rero, ayo ni amagambo polisi y'u Rwanda yashyize ku rubuga rwa X rwabo, nibwo yabitangaje kuri uyu wa 29 Ukwakira, ivuga ibijyanye na Muheto Divine. Ni ibintu rero byari bimaze igihe bivugwa nk'uko nabivuze haruguru,
ariko n'ubu ngubu ni ibintu bitumvwaho na benshi bavuga bati mu by'ukuri ntabwo bikwiye, ntabwo kubona umunyarwandakazi yagakwiye kunywa ibiyobyabwenge bigeze kuri ruriya rugero, bigeze kuri ruriya rugero, kuba wanywa ibiyobyabwenge ukagenda ukaba wagonga ugakora impanuka, n'ubundi nta nubwo gutwara wanyweye ntabwo byemewe, ibyo ni ibintu bahora babuzwa kenshi rero nibwo Muheto Divine nawe yahuye n'icyo kibazo. Hanyuma rero polisi y'u Rwanda ikomeza ivuga ko nawe nta n'ibyangombwa byo gutwara afite. Urumva rero ntabwo akurikiranyweho icyaha kimwe, kuba nta byangombwa byo gutwara afite ndetse akaba yanagonze ibintu nk'ibyo ngibyo kubera atwaye ibinyabiziga yasinze, yanyweye ibiyobyabwenge. Urumva ntabwo ari ikintu kimwe akurikiranyweho. Hanyuma ikindi ni uguhunga inzego z'umutekano, ubwo ngo yahungaga inzego z'umutekano nabyo ntabwo biba byemewe, nacyo ni icyaha akurikiranyweho. Rero ubwo rero ngo iki byashyikirijwe, iyo dosiye ye yashyikirijwe ubushinjacyaha. Hanyuma rero n'andi makuru agiye atandukanye tuzagenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Rero hari abantu benshi bari kugenda basaba imbabazi bavuga bati rwose mubabarire, basi mumugirire ko ari Miss Rwanda, mumufashe rwose mumwumve, ni ukuri kandi kuko birakwiye cyane. Ndagushimiye rero wowe ubanye nanjye kuri iyi inkuru, komeza ubane nanjye mu makuru agiye atandukanye, tugenda tuganira ibigenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse na entertainment muri rusange. Ndagushimiye cyane, ntugire udakoze kuri subscribe ndetse wibuke no gukora ku nzogera.